Так, туғандар амансыздарбы? Урматтуу биздин Ағалам Хабар каналыбыздын катталуучулары. Ноокаттан сүйлөймүн. Буюрса Ноокаттын Орал базарында бүгүнкү чөптөрдүн баасын бир билип берейин. Бүгүн 10 сентябрь 2025 жыл. Аптанын бүгүн шаршемби күнү 3-күндө турабыз. Негизи Оралда бүгүн билесиздер, аптанын 3 күнү мал базар болот. Мал базардан чыктык дагы бүгүнкү эми чөптөрдүн баасын бир билип берейин. Мына ушул Ағалам Хабардын көрүүчүлөрүнө деп буюрса тартканы келип калдык. Чөптөрдү сурагандар, бир класс деген нерсени басып коюңуздар. Эми мен мынандай беделер бар экен, ушуларды тартып коеюн. Сурагандарга. Ага беде таза беде экен. Беде. Жақсы, қанша? 380. Қаяқтықы? 3-ші орма? Қарасу. 380 сомдан дай. Қарасу. Күтіп тұрып. Ал шөпті сұрайыншы. Көп мұқсы. Қаншадан екен? 300. Бұл қандайша бі? Бедерлаш бі? Қаяқтықы? Қарасу. 300-ден бедерлаш. Ya da payan bilmediniz mi? Ya boğazlık bağladınız. Sizlik kaça? 250 som. Arpa mı? Saman mı? Arpa saman. 250 som. Arpa saman. Arpa saman. 250 som. Yalnız kaçsın payan neyse içinde mi gene? Çok içinde mesela. Bak. Ana çam. Ne çöp var acaba? O kayısı bir sizden mi? Bu arpa o? Ha, arpa saman. Arpa saman. Kayaklı. Kurşap kaçadı mı? 250 som. Kamu var. Buna bedeni bilmediniz mi? Ya buna bedel kaçadan eken? Sizde mi? Bavulta. Buna o sizden. Bavulta. Ha bavulta. Kaçadan mı da? Bir beta o. 330'dan bana bedeni bir be. Çöp da. Pazar negizi bugün daha okuşum boyunca dağı çöp az kiriptir. Çöp sizlerden mi? Kaçadan? Kayaktıkı? Boşluklu. Bedesi dağı var eken aralaş. Bedesi dağı var eken aralaş. Nasıl sırayınçı? Hava kança bul? Çöp eken ha? Çöp da. Kayak? 250 som. 250 som. Kayaktıkı? Kökbel. Kökbel 250 som. Yaxşı. Uydu aldınız baba? Yok, satıldı. Satılmadı mı? Mına ki. Tuğanlar çöp pazarı dem kısaça olsa da tartip verdik. Çağılışızdı, koldap koyustur, çöp sırağanlara jönetip koyustur. Oral bazarı. Pul verdiğinde atı mı? Pul verdiğinde atı mı? Yok.